Slušaj vamo, pripazi dobro na voz koji dolazi u Spermit City tačno u podne. On prevozi meni najdragocijenije stvari u životu, a to su moje 2 zlatne poluge i preljepe nečakinje. U stvari, moje zlatne poluge i 2 preljepe nečakinje. I to nisu koje kakve ženturače sponzoruše ili ti ga kurave sa koje kakvih faremi, znaš. Nisu to neke 2 nedojebane fukse koje se karaju po salonima za flašu viske i zlatni zub, znaš. Nisi ti to Nataša i Kristina Bekvalac, ok, shvatio si. Ako iko na ovom zapadu može sa sigurnošću reći da on netko samo pomisli da takne taj vlak, sasjeći ću ga i razbacat po cijelom zapadu. Šerife, nemojte biti budala. Primijetio sam neke sumnjive likove u Spermit Cityu, a ovdje leži jako puno mojega zlata kojeg nemam namjeru da dijelim ni sa kim. I od same pomisli koliko je ovdje prljavih razbojnika koji bi zgrabili moje zlato, sam se neki uzjeven. Tako da, skulirajte se malo. Popite perse, 1, 2 ili tablu. Vješanje će im biti šala naspram onog što ću im ja skuhati. Ništa, najbolje bi bilo da odmah krenem. To the fuck out. Džiha, džiha! Ne mrdaj! Ne tražim probleme. Ja sam samo ovdje u prolazu. Pasa moj, pa ti si bako i ja. Ne tražim pičke, ali same dođu prolaze. Jesi lud. Znaš ti bolan ko sam ja? Ja sam bolan El Saltaga, najveći negativac u ovoj epizodi. A ko si ti svega? Mene znaju kao Buffalo Aca. Selim stoku na zapad. Aha, seli se ti iz čune na čunu. Bacaj oružje napod. Okej. Aha, ja. Kažeš seli stoku na zapad. Pa kakva je to stoka jebote da ti treba cijeli arsenal od Sjeverne Koreje? Jebo mater, što li onda tek te krave imaju? Stoku mi je ukrao poglavica Ošman Lulu. Aha. Sa svojim indijancima. Ošman Lulu, jel? Aj vod me do tog poglavice. Prati me. Ta stoka vrijedi bar 3 kile zlata. A to ću dobro zapiti. Hajde, vodi me! Vidi njega. Ima da te zgazim ko velikog žahara. Hrabar si ti neki kauboj kada ovako nepoznat kročiš na moju zemlju. No kada ste već ovdje, može jedna Lula Mira. Mira Lula. Mira Furlan. Debolan jebote Lula Mira, došao sam ti uzeti krave što si ti uzeo ovome Buffalo Aci. Krave? Da, krave. Moje krave? Došao si uzeti moje krave. Krave. Pa jesi li ti normalan? Je li znaš da moji preci, kad se preseli u vječna lovišta, da njihov duh uđe u krave koje ti ovdje vidiš? What the fuck, jebote Mira Furlan, gdje su krave? Tvoja glava vredi 100.000 pesosa na zapadu. Mislim da si se gadno zajebo. Svaka čast, taco. Ti si najbolji lovac na glave. I na ruke. Noge. Sve općenito, šerif će biti prezadovoljan. Jel mi je čast stati na red najveći kriminalcu zapada. Odvedemo ga šerifu. Buffalo, slušaj, rada si ti ja dogovorimo, daj vodi me materić u 9. krug onoga pakla ako treba. Vodi me u Čenif ako treba, baci me ugovor na bilo gdje, samo od me od ove budale jeblete, krave da te jeble. Debo nam požuri, hajde. A u pičku maternu, jesu ovi filmovi stvarno glupi?
pijem, pušim, drogiram se, ubijam, bodem i završim u zatvoru. Kad ste vi vidjeli u filmu da negativac stvarno ne ode u zatvor, uvijek ode u zatvor, a to se ne dešava u pravom životu. Ovo je toliko glupo. I don't want to live on this planet anymore. O, vidite njega, veliki El Saltaga sad je manji od makova zrna. A vas dvojica svaka vam čast, zaslužili ste svaki zlatnik. Šerife, zadovoljstvo me sarađivati sa vama. Aco, ti si najbolji lovac na glave ikad. Poglavica Ošman Lulu je bio od velike pomoći. Hoćemo li sada zapaliti Lulu Mira? Okej. Da se malo počastimo? Malo... Uskoro će podne. Jebote, pa ja moram ići pred ženske. Big Dick Johnson će mi razbiti pičku. Ništa, evo vam pare i zdravo. Džiha, džiha! Neka. Samo vi pričajte. Yes. Samo vi. Kad čuju za ovo, ovi moji ovamo, ovi zajebani, vi ćete vi svoje, odmah će mi izvati odavde. Samo vi čekajte. Turum.